Karbilong ri birta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom non birta tepi lang ponek sinang sang tigre pon truck driver atum phat sen mahalder atum pen ka teng hengden pu alam ki kelang Jintong a konsensi long AP the si atum pen chitan simum amai pe man pon Karitang long ki tibung chiki mo men pen Inter Ponglok Pet Football Championship League ang tungiti mesen pen pachun pon Thanglong parking LP school long ki jun lang lapen barpi bar su ti hem ka be jok lapang su school long ka Charlie Bob musum marathon pen ki su chitong pon nang Non puthot birtang ton pen lang poneng sinang Kedamtang vu signify engkora sirkep ani ada por phai sirkep ra minit thongke bapor manja police station ke parlo pont Manja rong pirbi sen mahodra sai hema jungalong sang tigre pon truck driver atuma bhant sen mahodra union atum bench sang tigre pon truck driver atum phateng hengnun mate ari hu pasu dun pasi alam ki gekla মানত আইছিলে আইকিনি ইউনিয়নতে সিধা আইছে আইকিনি খেতাকিনি আইছে হরু গাড়ি ব্রিজ লগে আইকিনি এন্টি উখাইকিনি গাড়িতে মারামারি করিছে গাড়ি ঘোরা কইছে মালিকক ফোন করছে মালিক কথা করছে না মানে গাড়ি ঘোরা অফিসত লৈ গৈছে লৈ কিনে তাতে রাখি কিনে মই কৈছে এনেকা যাব নিদি বল তো মই ঘর লৈ যাম গাড়ি তেনেহলে ঠিক আছে যা তুমি গাড়ি এখানে করতে যাই তো লাস্টত লৈ গলা মই এতিয়া 22 মাইলতে গাড়ি খাৰা আছে এতিয়া যাব দিয়া ৰাতিপুৱা গাড়ীকেইটা বেছি গাড়ীকেইটা যাইছে ফোনতে কন্টেক্ট কৰি কিনে যায় কেস পয়সা নিদি কিনে আমাক তো কেস পয়সা তাতে ইউনিয়নতে জমা দি কিনে যাব লাগে আৰু একটা কথা আমি কম না আমাৰ ডিমাপুৰতে মালিকবিলাক আছে কোনবা মালিকবিলাক মহলদাৰ লগত লিংক আছে মালিকবিলাক কয় তই যাবি মহলতে লুট কৰিবি আমি একাউণ্টত পইচা পঠাই দিম মালিকবিলাক এনেকা কয় আৰু ইয়াতে আমাৰ ইউনিয়নবিলাক কয় পইচা ইয়াত জমা দিব লাগে এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে একটা লগত সব ওকে আছে নেকি ডকুমেন্টস বেলা ডকুমেন্ট সব ওকে আছে গাড়ী কাগজ লাইসেন্স কিবা খালি গাড়ী আছে গৈ আছে লগ কৰিব কাৰণে Sen maholder union atum pen sang tigre pon truck driver atum phan areng hui pasu puthaki sodak pen kang sai pivek nang ji mate longvek nang ji pupen sami sang tigre pon truck driver atum sami manja police station salong an palidam si FIR mate lam hoi sami pidam thudadlo राशन मांग हो नी तुम के दिमापुर शांति चोयराम दे पेंसो खाली गाड़ी की वांग है आहुन लादा के वांग हो के लादा के साइ पिया थेलो मते फुल पेमेंट पोला मते इनके ला सो फुल पेमेंट को पिछ होय पोला दा 13000 जमा नहीं को 13000 जमा मते कुछ चोयराम मते इनके ला दा नि तुम शांति के ना मोहलो से पैसा पी मते इनके ला दा पी पे नि तुम कुछ से शांति रा चनाम थे को मते सो पालो ने बात सीधा दा गाड़ी हान के वांग जुनो पेलो सीधा माने इनियन सांग नेलो सीधा वांग जुनो पेलो आथे मिला दा पी थोय पैसा चुपी को दी दादा के इनके स्लिप खान पर नहीं को स्लिप खान पर स्लिप लंग 2000 नहीं को एक स्लिप एलपी गाड़ी इनके हाबदला बते सुरीसी लाबो सुरीसी 2000 डांग थाम रे मोहलंग नि तुम सांति दाम हदा एक पी दाम नंग दा पिनांग लाते दा कपि सियाले दो लांग मते नि तुम दादा डबल पिनांग को नि तुम के दादा इनी मिसा मिसी एलपी गाड़ी 2000 एना को इनके एंडेड लो है इनके हाबदला तुम 1000 पुलाम केला आन बदे फसाई से पुलाम के लासिने तो वांग सीधा वांग जुनो एने तला सो यूनियन के नॉन हेल्प पे लो मती 10 বছর বাগাদপো তামে কাইতা লো নিকান সিলং ফোন के प्रॉब्लम दलो जे काइता चिकले नि अन थम काइता प्रॉब्लम दलो आरो ला किचु सक्सेस दे त चक है तमे सक्सेस सेमते लास्ट गय थके लंग इन पर काया तेंग बांग को आरो निकान सिलन आरो दोली पोलके निकान से फोन काइता दलो इनके नो नितुम भाड़ा चेन गाड़ी इते बांगारी से भाड़ा चेन मते भाड़ा का चेन गाड़ी जे नितुम का चपन शिक्षा कोलो दादा के मिठांग गाड़ी के गाली देत मते भाड़ा चवान पो जाबन सांति चथाम पन पो चपन पोला की पन ना पासिक साक बम ना नितुम ना पन चको ताने नाली के वानगरी ड्राइवर तुम तो बे तो दाबरेंग सोदा को सिपु तेला सो ड्राइवर टोरेंग इसो के कुमा तुम मारी देंग सेरेंग सो पन पुसी नाली माथा लाबांग के हलो दा सांति हु एपन के वांग होत है सीधा वांग जुइलो अमे एसएमएस एपन गाड़ी नांग प्लुंग नुन गाड़ी सो है गाड़ी सो पे नाम प्लुंग लो अमर ला नाइस टिंग स्कूल दु है ना टिंग स्कूल दु है दाक वांग लो बांग 4 मिनिट थना प्लुंग दु ने तानांग चिफोन दे है बांग 4 मिनिट वांग लो इनके ला दाक से के थैंग थो लाम ला निंजे लोंग ले थो पिसी नांग कार लो पथाओ इनके दाक से के थैंग दुन थो आरी हेवेंग फाक्सी आके चे अनु फेंग थो के थैंग थो ला दा तासे निहान फुनांग चिकल आरो लासनांग ले थांता नांग हां इलां को आलाम नांग के
nitum bahasa cuan pen kamu cuklem mentak lanis tu nang mati kopi alir mati ingkil ada 2000 kopi alir sini nitum tekamu ni lagar de dalah tu mai office barim hai 2010 pelo 10 bosor ni dulu mati kami 10 bosor ni dulu mati nitum isi respect aprang kopi bom lu mati kami hol soteng pen ese aningkan sino ai phong kai ta pachilar boy ti alam ngalalu non problem ang ke lansi chilar boy success ese ke nili bang dak local pu lama li pu supplier pen walam lilo hai nilte bhara chen tum chol mati nasi dadah nite bang tekang hor tekang bo bang tekang ke pelo stamin nili lo ke surini ke tekang LP gari ke surini ke nili tum posai se athe mani nili tum sangti lo holong thampo ki chalan ofom da okay chalan abege nili tum dam de mati asolam le tante hola mohor atum long mohor ka do ka beta do perlo manali tum chini dun mala sobta mohor da tum mohor do perlo manta dak no ni doang la bang ke mohol bang do kantong do ini tami mohol da det tum siki do pu sitame alang ada mohol da det pu damla bute kachidon de siki oh upanan le ladak pen surini tekang nang pu mati tami ni tum dak surini tekang ni de sidha tam jiti lu mati la ni tum thalo ofom chalan pakka ke langlong pok ke la dak se tek dak lo je ladak ke chidon chirinti at siki ong pu ke ladak thai dak lo mati Kedamtang MP kiliga hut AP si etum remdun det pu voi fit sami penang an MEC consensi long bangki AP si etum si high pondelu AP si long claim bang pu bang phe kachipa duk atuma phant aning pa thepon lapin ki bang silang anil antu si ki claim gelam kachipa duk ji phan si MEC consensi na long sami humridam si kachithan stemo mai sami pe pon bomlo lason thak si nizang karbing long lakha ke thom Chinthong MSC consensi ke parapon amsure hi thelong sami AP si rachari etumpen chithan chimu mai pedopon kedamtang MP kiliga hut Chinthong MSC consensi along pen sami long encourage ke PS along pen ki PS cricket home anbang ki APLC tumsi high pondelo lasi polling stations along ke do local committee amai phulakan konchun ba tum ke claim ke lam gichba dukabang phubang phia tum sami APLC vote halang so LC amai phu bikrom han seven man peng ke do karbi pohoben archo ponsi anisan cho ponsi ningarong chipi pon rentilo Kiwang silang kilig apor hulsami all parties leader conference along klembang phubang phietum la apa ansu si kechpa dubang akanang sodlang lapen ki kiwang silang MLA kilig hodaki all parties leader conference tumsi highway pu pusi AP atasi vote halang so mai phu bikram han sepen pachini pon amri pen himari bongrum karbilong ri birta polling station inkoi raner kep do Chinthong constituency long la song bong pen greget thom polling station kinitum EPSL si chap haidal la si alang litum ka chapai dun theka pot puthot nilitum ta isi encouragement lo lapen answer se alang litum ke claim to theki phan lapen la ka chapai dun de polling station na tum phan aminil tum hang pen alang litum ta me goson si ka chapai dun theki ma khala tum phan ta me nitum isi motivation na son ke hang tabang so jai max nilitum deng pon lo hoi pak pen amel tum archu pon se alang litum phan ning parong pon lo la hen lo amot pipini ama kan sara non pen ke bang silang ni ko ansi la Pilo ya avut ke thago ni phanali tum ko pipia asai si deng ponji sa nilitum ke dak de lo karbiang long lapen NC Hills tame non ta ington de pin silitum claim bon bom lo athema e deadle ka chiraiji pulo tangte ilitum kopine asai ke claim ben ge tum chirayone di e dead ka chirai phan pulo tangte lake democratic a country lake democracy jakong kelongi phan bange election high vek nangla election high vek man si tum e date ke chirai onji la si polling station long ke nitum pulo lake isia battlefield lo pulo polling station ke lake isia battlefield lo pulo la si dake inkoi raner ke battlefield lo Chinthong lo la song bong pen battlefield cricket thom ke nitum hai lo non bisaralam hadak socheng son haladake battlefield lok se dakta inkoi ra ner ke bag la son bagdo la song bong pen thongkep ra hini bagdo la song bong pen crazy ke ba battlefield ke nitum chapa hailo la son si minangan sisi long damel nitum ke claim thuji a vote BJP a vote ka pang rai pen APSLC puthot ka chapa hai pan nitum claim bon chu bomlo la pen homosti sir kep ke higher lo gorom pani pen homosti ke higher lo non nilitum council ka ni phan bangke homosti phot trok nitum long ta nitum ka ni long lo la lage ingnek me son ben bangke tim kar biang long tu election prang wang erlo
CM interaction program buta bangai lo kadi CM interaction program hutsi rong asar hona chitong edlo rong long ke theke de man chitong edlo kadu ko bihan da chitong edlo lapen Karbiang long rada tu CM han pachini edlo je amithang rong long amithang awai kang long ku PPC ke nangji maka so pachini dun lablo non ke BJP MP election high edlo blo dang te alang tum ke non ke execution pima ke claim ning ke cha kam ke claim pang cheng nang ko lan gelo non bang ke alang tum ke bang thui ku bang ke lake thang da kali lake itum phan nang ka pamam hu puthot na tum pipi lo kawe ke do ho ke do punang kar ju hedi lake ke claim tang kam na alang tum na claim ban se ka bor il lan chalo lagi to tuliram rong hang Karbiang long tame lapen ensil sangkang tame minana tum hanon ke ther pang cheng tang lo jong si government of Hanyong si criticize ji government han ke tok kupini claim ji bulo tangte ningkan ke thom jail beng ji polam selang pulu mati di aron ke kadu ko enta isibe tuliram rong hang man papek ji powe rong aso du ko on papek ji afe rong ori so jang han papek ji powe aron ke equal to all di la so teng blon tangte ahok itum deng duna aron ke kadu ko itum deng dunang po choklo sita aron amen ben ke ther ke nilitum tuliram rong hang made tim Karbiang long pan perere jong selang litum puloje BNS hala non akimi CRPC ke paweder lo la CRPC ala non BNSC ala ke aron pu itum deng po kang sai aron hala pen si deng po di pulo tangte Karbiang long ratum han ke ther ieret pen pulo tangte hala Muna Chauhan tuliram han ke ther mati di hala si BNS aron pen non Julai tarik ing sipen elang ing sai po pot BNS aron pen Muna Chauhan phan ing sai vek no layong sing sai theklo pulo tangte lake ni tum kachisik thegi phanil tum Karbiang long rat ke kaita aron phan kin tum dolo choi ni phain ko nar kep jiklon thra usige chiklo la pen country ne in kora pli arni nel tum ko pi apo da ka chirum nang ko kachitong nang ko ma la ke kidam tang parliamentary election hod dak nel tum tin thong long pen stame long krenar long kora nar kep a polling station long pen nel tum long kre thoman ke chip hai pon lo la se long kre thom chip hai pon a polling station along pen president secretary la pen members atum panel tum pini alang litum phan polling station along ka claim ke dam ka chipaduk pen ajok nilitum dak sisia along pen same ke chipaduk pen ajok LA pen ake hai sal Bikroman selang li LA committee lo pen ame phu thalang su pen alang li wang sidel tum phan bidi sore nang tham tekang la pen alang li kamatha ke mesen pen ajok nilitum polling station along ke claim ke dam abang phu bang phia tum phan an stame Karbia po hoi pakret pen stame alang li nel tu phanar chutikang lo kwan polling lo nang tum chapa haidun ka nel tum dak chin thong along non MP election ke dam tang MP election bang ke nel tum polling in ko ranar ke along pen nel tum polling kre ke thoman ke chapa hai pan lo la si an so sei phrang ki bang jilang an bang ke nel tum polling ko ranar ke an mar le hain esta apar chin thong son ke kengsang ke chi ke be non tribal so do ko ka jok nel tum hadat tum apo polling long ba hai dam ne dat hai mene seta nil tum polling inkora pli inkora phoga chip hai pon ko sinil tum ahin per kemang do pon lo next MLA election hot bang le tum ko an si bai dun ji la so adong pa next MLA bang nil tum long inkora pli long inkora ke thom kali te inkora pli an bang nil tum chip hai pon pol bang nil tum ning thip sin pen si do lo chalo de owe kimi club atum pen chapatir pi ponsi Karlitang long ki timung chikimua men pen inter phanglok pet football championship league palap phangchorong pathuak lam long si angtung ki ti pathu pon lo cherap rong phara rong FC lapen ki hemari teron FC tuma bong si angtung ki ti sami pathu pon lo cherap rong phar FC atum ki thek muchara jok pan si lebang so angtung ki ti sami chipai pon der lo laso ang dong kiti ki pathupan along ari hiaman pen Karlitang long kitimung ator sangpi sikateron pi puspe timung radasai klembang pu gobinda timung owe kimi club bidi sir babu sing tokbi maipu bidya sing hansi chunbang dhoniram tokbi lapen ka prek manpeng inda tong dunsi to ang dong kiti ki pathu mesen pen pachun pon volongkoma ji pen Rajesh Ronghang Karbi long riberta opini la long kitimung kimo men pen angdung kiti hemari teron arong lapen hemari rong pararong larong ni kecepat kapatu pen hemari rong pararong asor bang cepai pon lo gol ni pen
la sila bangso ka pathu samdin ban se chun lo la pen la ka pathu atumpan mate rong berong thak la non uwe kimia tumpan nilin pen isi suggestion a hisab lo tema ka pathu pen ka charli ke men tak lo nili tar lok tamila inchui la sila uwe kimia tum jasamet pet la ka pathu abang kai ta kenang sot athe pir the long isi nong nam ke then nai ke ban Egypt lote la ke la ka pathu lo football pen chenglok cricket ka do ve indoor outdoor khelan dai sibelo asila nilihin pen jasamet pet la uwe kimi tumhan ere kang kaching pathu kachurung kat han ke nili la pan si contact chalo ahok la bang ke nili tum la greater honglok pet athe along oprek pen ke ban loplote la ka pathu tumata pas methang ate kublong che pathu thek nang lang ku pa jane si nili tum la greater honglok pet aphan se hang chot la se mo apor ka prek hot bang ke laglate angdang pangdang dia je si non poi bang ke la honglok pet na habar rong ko an ma na tum phan si che pate phan awar sai pi thek chalo se da bangai Durbagri MSc Consensi ke paropont Thanglong Barking ing TLPS School long mesen ki jun langka be ajoksi labang su school long ka charli bom osomara tumpen kisung chitong pon nang koklo school osomara tum ki jun langka be pen kisung chot kalisi school osomara tum phat mid day meal ki tun pi mate hanan ki tun pi je phan sabi langka be da jopen penan kisung chitong pon nang koklo lapela bang su school long pen sami bar pi bar su ka ti hem ka be da jopen sami penangan kisung chitong pon nang koklo lesi prabjin pen lai kisung pen pa jok pon je phan si School headmaster pen education's EM returns to be upon tuning repon. As a single teacher কাম কৰি আছোঁ single teacher HM in charge headmaster in charge মই 2022 জুন মাহৰ পৰা ইয়াতে মে মাহৰ পৰা মই ইয়াতে জয়েনিং হৈছোঁ তো মই যেতিয়া প্ৰথমতে স্কুলখনত জয়েন কৰিছিলোঁ তেতিয়া স্কুলখন মানে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত নাছিলে তো মই আহি পেলাই নিজে মই ষ্টুডেণ্টছ গোটাই পেলাই স্কুলখন এতিয়া ইমানলৈকে আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে নিজে দেখিছে এতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টছ বৰ্তমান 32 ষ্টুডেণ্টছ আছে টোটেল সৰি 34 ষ্টুডেণ্টছ আছে ইনক্লুডিং নাৰ্চাৰী আৰু মোৰ স্কুলখনত কেইটামান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ মই ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 4লৈকে এতিয়া আছে 2 বছৰত মই 1ৰ পৰা 4লৈকেহে বনাব পাৰিছোঁ আৰু ক্লাছ 1ৰ পৰা 4লৈকে মই এটা ক্লাছতে এইটো ক্লাছতে মই ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব লগা হৈ আছে আৰু এইপিনে ICDSৰ এটা ৰুম আছে য'ত ICDS ষ্টুডেণ্ট বহাব লাগে নহ'লে ICDSৰ বাচ্চাবিলাক মানে মই আকৌ ক্লাছ 1ৰ পৰা 4লৈকে বাচ্চাৰ লগত একেলগত মই বহাব নোৱাৰোঁ অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু এইপিনে মোৰ কিচেন ছেট নাই কিচেন ভাত চাত ৰান্ধিবলৈ প্ৰব্লেম ফুড গ্ৰেইনছবোৰ চাউল এইবোৰ ৰাখিবলৈ চব্জিবোৰ ৰাখিবলৈ জেগা নাই চব মই স্কুলতে ৰাখিব লগা হয় এনে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈছে ফাণ্ড আছিলে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু কিচেন ৰুম নাই আৰু এইপিনে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি পানীৰ ফেচিলিটি ইয়াত নাই ৰিং ৱেলটো বনোৱা আছে অলৰেডি কনষ্ট্ৰাক্টেড কিন্তু নট ইউজেবল নহয় আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি মানে তো পানীটো চাফা কৰিব লাগিব প্লাছ মটৰ এটা বহাব লাগিব পাইপৰ কোনো ছিষ্টেম নাই তো লেট্ৰিন বাথৰুম এইবোৰ নাই আৰু এইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ যদি কিবা এটা হেল্প পাওঁ চৰকাৰৰ পৰা এই ফেচিলিটিবোৰ পাৰে মই আশা কৰোঁ যে এই গাঁওখনত স্কুলখন আৰু আগবাঢ়িব ইয়াৰ পেৰেণ্টছবোৰো বহুত মানে উৎসুক বা সিহঁতে বহুত এনকাৰেজ কৰে বাচ্চাবিলাকক ইন ফিউচাৰ সিহঁতে ভাল হ'ব আৰু স্কুলখন অসমীয়া মিডিয়াম আছিলে মই স্কুলখন ইংলিছ মিডিয়াম বনাইছোঁ আৰু ইংলিছ মিডিয়াম বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজ মানে বহুত মানে আগ্ৰহী আছে যে সিহঁতে Pini karbi long ri bertaban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom